o te whasilsila tu ma le whalalo ua amatala ia nei li Sauniga alo ia whaale malo mo le whatautoina o fionga i MINISITA LAGOLAGO. O lea ua whauwhautu i vaili ua atu lulunga o le whoafoanga. Ina ua ngā fōa le atau manu ma tau fuola le vai o le tuamasanga. Ai sula le alofi whana e ae o le atua. A ua apepele le soifua o Samoa i le nei tai au fō. O nā langa leo le ua whauina au maia le napeli. Langi maia le viinga. Langi maia le mamalu. Ma le whaamanu i le te tau i ai le viinga. Ua mapu e pue ma mawalunga le nei tai au fō. Le poini sae o le mauta o le malo me tangi ana lua. Wa le ua fio le ufionga i le tumaitai pālemia. Na ufionga i le teitai o le malo. A fio le sui pālemia. A fio li i tumaitai MINISITA o le KAPENETA. A fio foi MINISITA LAGOLAGO. Pa i o ainga. O mai e masani. Pa i ala valea o Samoa i ono tūlanga whalupe. A fio tama maula tō ainga o ainga maula tō tama. Tō mua mopule. Ainga ili taima le waa whanati. E pa iae o sa sao le nei Sauniga. Ma tō whape atu. Sautia maia. A fifi mai matala maia ao. E le Sauniga alo ia whaale malo le nei. Mo le whaatautoina o nisi o MINISITA LAGOLAGO. Au te tāpā ma le whaalolo. Lau fionga i te akono to ina. Lau fionga i MINISITA LAGOLAGO o tinamata maitai. Lau tō whaaseo muli whasi toma. E taita ia le nei Sauniga. I si te taru. O le a tātou tāpoi atu le atua, tātou vi atu i le atua i le pese fitu suma le tolu le whakasa. E le lofa o Yesu, ua mani utalu i tade, i e ma, wai au le manui,
nei mai o le atua e ale whaitauina o nana tus pa ia. O le tus whiwhire mo nei aso, o nā mau mai lea i whainga i mutrai o le tus o perfecta iona i na mutau koe lunga. Whai pu mua e whangata mai whai pu sukuru. O nā o whaitauina na ni nei whai u. O whionga pa ia ane. O te talo fo iona i le li ino nā tua i na manago lei. O whape atu. Nā wana watu i le li ono lo pupua ngā. Na whaafunga mai fo i a tia. No wananga atu nei le mea ma wanalo i tūna mau. Wa e whaafunga i lo mea. Na e la fo i nā u le moana i te tomu lava o le sami. O sio ina lava ha o le au. O lo fia au i o ngalu mau pe au malava. No o whapea i lea. O nā fo i nā au ai lumo au whonga. A o te toi whaa. Sanga atu i lama malu pa ia. Whamamia mai le tua. O tātou whaitau whanonongo no wheta lai mai. E ale tātou whaitau wino na tus pa ia. Mai e ate ia pero na vi inga. Nei maso umai o le whawawau nama. Amen. Pia whamaina e whai upe hua. O e tusi sa o whaitauina e whai manatu au tū. Mai whengenga trai le tusi o perfecta i seia rono tau upe hua. I le launga le sofa mamaro le atua le tamā le anu ma le ngana pa ia. Mai whapero na whaitauina. Nā wala watu i le ri ono lo puapua ngā. Wana whaafonga mai fo i a tia. Na o walanga atu nei le mea mo walalo i tunga ma. Wa e whaafonga i lo nea. O le manatu au tū o le launga i tu sai mo le whasinonga tu si whaitau aso. A le au whaitau tu si pa ia le lalonangi e whapea. O le tatalo i ona i tu tono le. O le tatalo i ona i tu tono le. Ina wa whaia le atua le lalonangi le amatanga. Na ia tu ese inai le sami ma ele matutu. A tātou wawa ai le sami pe ao le taime o le so wā ngā taifang. O se wa ai ngā tau whawhewhe. O manatu ai le tangata. O le sami wa veo se meleanga wa ave ese mai e le atua. Mai le lau ele matutu. Ino o manatu i ona e sola ese mai le pula inga le atua. O le sola ese mai lava lea. I le lau ele matutu. Ai anga i atu i sami. Wala au le atua i a iona. Ai sola i tasisa. Finangalo le atua i a iona e. Whai loa i ani newa. Wo mai ana atua nga sala i ona numa. Whai ho fia i o wala wino i ona. Nā le savani lava le ala i alanga matau wala au i ani newa. Yo tau sala mo ma foi mai le atua. E lua lava i tu tāua na waa ia iona. Mua. O tangata o nine. Tangata nga sala ma le amioranga. Nona winga. Tāua na o ieni malaya. Ma le nona lua. Nai loa le leia iona. O le atua i tumu le rofa. Ma e fina ngalo le atua ina ia li liu ese. Ne tangata mai le amiona. Ai sa ili atu ilo na rofa. Malona wha maon. Pei tai wa leo ngatasi le futia ma le umele. I le fina ngalo le atua ma le mawhau iona. E lei manao iona e whaolaina pe whaasaoina mai tangata o ni newa. Manao lava iona. Ia tau i ale anga sala ni newa i le oti ma le wha malaina. Ai o se mena iona i tau no whana. E le ai. O le whamanuia ma le whamarei. O le mea nā le atua. A o lona walawinu. Tau lava o le whaalolongo ma usta. Whai atu e awi ni newa ai sola i tā sesa. O le mea ngalo ia iona. Ro ia sola i luma o fufonga o le atua. O le atua na te sila fia mea umalama. Po whea lava e sola i ele tangata. E lema whai o na lilo. Ta si leo whawhita auri nei aso. Tō tele o reo so sola.
Ala tau tino o tawita na whaisanam. O te halu e i whea ai lo wangana. O te sora e i whea ai o uruma. A whai o te arua i le rangi o iai lama oe. A whai o te whawhora so moenga se o whauta o lo iai lama oe. Ana leo ai ona ni manawo ria. E le mana tua i ona. Le siri ese o le mana o le atua. Ana fitai ia iam popoanga. Mana tua ro le atua. O le au ngai o a wha. O mea tutupu le olo o tangata. E toi wha manatu mai ai. Le mana siri ese o le atua. E le whataua ngai e se maa losi whataua o le tangata. Le mana siri ese o le atua. Whai mai upo ion. Na o walanga atu nai le mea mawalalo i tunga mau. Wa e whaafofonga i lo leo. O le ale anga sama. Ma le sise o le tangata. O le taimia e wala au ai le atua. E whaafofonga ina i le atua. Aisha. O le atua o le alofa. Ma le alofa whamahana. Le alofa le nā le atua. Le ia whina ngalo ai a iona. E tau watu ya ni lewa. Whanongo mo stai leia. Ai le whanongo iona i le tua. Whamei o whetalai i le tua leia. O na wai le e ia o iona. I le ele matutu. O na mauniso lau susu. O le iai o iona i manawo leia i le tolu po tolua. O le whaaringa lava lea o le whaaratanga a le atua. E ala mai no nāro pelo i Jesu Keriso. Sa tanu mia le tunga maua le toi tū mai le asto. A o tau o fionga i li whai pure. Nā whātau tau ina nei le tofi MINISITA LAGOLAGO. Mā lo le tatalo. E ui lava i leise e tasi o tau o fionga. Sa tatalo mai tutonu manawa le se tulo. Ai o tali le atua. O tali le atua e o tau tāsanga ma o tau tanatalo. I le au ma le pō. Tali le atua e ala mai le tau whae le fionga to mai tai panemia. Ma le KAPENETA. Le o tātou monu mawina whaatasi ni le taia. O se whamanatu tāua fo i lea mo i tātou uma. O nā o le tatalo lava le au benga. Tātou te mawhai ai. O na whaatino o tātou wanawina. I le ato atoa ma le lele. Whina ngalo le atua mo iona. Ia tau yani lewa no nā lofa whamangano. O tātou fo i le nā wanawina. Le au soe. Ia whai o atu le atunu. Ia lofa whamangano le atua. Ia lini wese mai le whaia o mese. Ai saramo. Sa ili le rofo le tua. Ia manuia no Yesu. Amen. Tātou tutalo. Ma talo wha manui. Le atua no whae. O le atua le lei. O le atua lava la wafio le rofa tu noa. Ma le rofa o tu tivana. O mato iei ni le tai ao le atua o tai o lo watunu. I le whatau muino o mato wha moe mona pena mato iei. Wa le ase to fane tangata le atu. O le foi lava e whae le tāna. Ai peitai o whaatasi ma le alofa tu no la o fia. Le o mātou mori mawina le leitai ao le vi ingo la o fia. Whaftai le atua. Mo watu le pong sa. O le swingo le tau le lolo wa. Mātou mori mawina le mana manama ma le manino le alofa tu no. E ale le tau le leitai ao. Manuia sa moa ao. Eu lava na fata iai mātou mo whamai pēna iai nai nawa ia so tona. O lo mana le atua. O manu iai le whōlaunga sa mōre whai ungo le nei masina. O ame o le nei mamata ngō fie. O le vi inga lava i lau o fie o le atua. Nei maso uma i o i le whawawa. O mātou tutāru. Le whamoe moe le nei aso. O au auna o lau tongia le atua. E lango le panemia ma le KAPENETA. A walawa le lufi no tamau ainga ma te ingo sa mo mana upufa. Le tuanga le lei la ufio. Anga le lei whenga mano. Anga le lei tai o le atumo.
anga le le tua fa manuia la fio tai o e kalisi au fa ngalo talo le tua ia mana na to u fa manuia tai o ainga o tai o no ma tai o tumano fa manuia fa lunga mtanga wenga ai meso fa la po tonga tumoti le soifua ngā nunui o no watunuawa le tua o le mātu tutano ia o atu iei le manuia ma le mana o no walofa tūnoa fe awa le tala le leipe o no mātu whanongo le tua ia peo se fatu e pa u se ele ia tupu moa whao ngā ina no mātu wola i le numana o le mātu tutano wha manuia le tāpua inga a Samoa ai mese se o mātu watunu mo whawhpea na whawhonga tapu e maisu se tawhore na ronang. Turi loa ina i lo wolofu. Whenga e o niso tai o le atunu o le atua. Ma le ato le malos. Ia apa atu o au whamano lo i o nato tau tonga tinga. Ia tauru toi whawho i sia le rie. Se lau le lei e toi whaatino ai le walawina. O ai o whanoa noa ni nei tai au. E iai le fide mua lo wolofu. Ma ato talo le atua tātou ma oi wha moi ma le nei aso. Wa au mumuri au lau fia. Ia iu le aso i na wapo i lau lava vi inga. Oi mātou se whanau se sema na nisana. Wa umona e au ina mai a te mātou le ie. Me ala mātou te uia. Ka moni mwha maoni le mātou sala mō ma le whātua tua i lau fia. A me ia ma tāua lau lava toto tāua ke risu. E whai le mo whananu mawe awe o mātou tangata se sema na nisana. Ia tumo mai lunga o watunu. I lunga nei whapotonga. O lau whanau whātua uma le raronangi. Le manuia ma le while mua oile atua le tama. Le lofa siri eso i Jesu ke riso ro mātua lima le whao. Le mawhtanga i whao o wope ma oia nganga pai. Le nei tai ao se iau le whamavau nama. Amen. Talo le apeni mo lo tato fo after ya tu lo film in sam lang o film e ja con tu in mo le man van pe ia mai no fori e to inai te nei sam o le whātautoina o fionga i MINISITA LAGOLAGO ina ia tu sai ma le whaasinomanga o le tula fono o te tāpai ma le whaaloalo a fionga i MINISITA o le a tōlau lawina. Ena ia tala atu o tō ao, ia i luma o le neipotu, mo le whaatinoina o la o tō tonga, i luma o le fionga i te maitai pālemia, ma le KAPENETA. O le fionga whale o mawaenga ti te mai te fua, o le MINISITA LAGOLAGO o le mtanga luenga o puna oa whanātura ma le siu manga. Le fionga lau mtia manu Rinko Purcell o le MINISITA LAGOLAGO o le mtanga luenga o ngā luenga whela ua inga mā tina SS. Mole lo fionga tu ua au to matau i le fionga le tua ia ona fonga ina leo la rua tautonga. Sabe. O la mtia man, me te fu e ko presa o te tautoa i le tua o ma usi marawa. E au tautoa le man whamao i maro to tasu Samoa. E tu sai tu la fore de kumia i o tofi o MINISITA LAGOLAGO. Ia pe soso an mai le tua i atia. Pa mole ao lua tautonga, sai nia lua tautonga. Pa mole.
tala mai leo lua au. O whang. O le whio ngā whiono te Nina Crichton. O le MINISITA LAGOLAGO, o le matanga ruenga o so ta inga whaamtalanga teknolosi, e whapea fo'i i le ofisa o le fono a o whaitula fono. Ni whio ngā maiawa, fui maono tito asafo, o le MINISITA LAGOLAGO o le matanga ruenga o whaatoanga, ma whainga whaiva. O lua au i le whio ngā le tua i le au tamatau, o na sao noa le ila lua tautonga. Sao noa, whamul mole. O mai ama whengono tito asa. Te tatu atu i atu i ona maru simara. Te au tautua le lei na whamaoni i maru tito tasi o Samoa. E kusai na pura fono i le ngai o tofi o li tāra mlang. I le sosoan mai le tua i a. Whamul mole Sauniga lua tautonga. Tala mai au. Ia mai se patipati. Kio ngai MINISITA LAGOLAGO o whaitauto ina nei. O te whaasilisila te fo'i ma le whaaloalo, le whisui a inga o nisi o mata whaioi o MINISITA LAGOLAGO. E pe o na tofiai le sunga mangele se kati fioi. E avea MINISITA LAGOLAGO o le matanga aluenga o tupe. E pa ia o le walaulia. O le lao le nei o te tāpai ma le whaaloalo e a le saunoanga mai le whionga i le teitai o le malo e whionga i le tamaitai pālemia. O te manatu wa mai a pailango pa ia ma malu o le nei tai au ma le Sauniga tāua e ua whio ma papa au i te tonu o le nei potu. Ai mai se fo i le mai moa tapua i mai o le tunu i ona tūlanga wharupe. O lea foi ua taimua ina le nei whamoe moe i le upu fola e le tātou teitai o le Sauniga, le sunga i le tiako nto ina, le whionga foi le li whaipule i a sewa muli. Ma e whapenao na pi ama i le anganga o le whawhitai, i le alofa maleanga le lei o le atua ua taunu ule whamoe moe, o le aso na tofa e whapena o na whatino ai le whautautonga o nisi o whionga i ali whaipule i le tofi o le MINISITA LAGOLAGO. Ia, o te whawhitai i le taitai o le Sauniga mo le whiau o le nei tai au. Ai whaasoro lava le mawhauwhau i le nei fo i Sauniga tāua mo le malo. Ia, ai mai se fo i le tula i mai o le vaenga whai o le whatuatua i le atua sa mo o tasi. E tātou te fo i pēr lava o le atua lava le puna o mea uma. A mai fo i le whiau le nei tai au o le atua e la beai. Mai awalava ne ngalo le nātūlanga mo tātou i lo tātou bala awina
e tautuaina le tunu ue tauala atu i tofinga o le whainga malo. O te fia whaongaina nei awa noa e talano pupu wai i le winga o le tofi o le Minista Langolango. O le nofo inga le nei e peifo i o le whatautonga mua o fionga i Minista Langolango. Sa whapeo na soalau pule ai le KAPENETA. Ma mātou ai i matanga luenga, i le nofo a matanga luenga, ma whaala potonga. Ia ma whapena o na sila fo i le ainga, o le whatuatua i le tua sa mo o tasi. E tusai ma ngā luenga o lo mōmia. Mai ele ese foi lale na mo le filifilinga o fionga i Minista Langolango o whatautua ina i nei tai au. A tono o le nāua tau sila i matanga luenga ua tōwhia i ai i a fionga nei. Mai o le tele nei o matanga luenga te tele i tono o le tātou whainga malo. Ma o le tūlea ua awe ai le whaamuamua e whaopopoina i a Minista Langolango e ngā lulue ma Minista Autu o nei tele i a matawhai oi o lo o ngafa ma fionga i Minista. O le wala awina lea o tātou i tofinga whaale malo se tasi le nei o tofinga tāua. Na amata mai ia le whaamoemoe le nei o tāua o whailautosi whaapane mene. Ia ona whapena lea ona solo ai atu. Ma ua whalangi o Minista Langolango. Ia te aulawa ia i le telefo i o tausanga o whapenao na ngalue ai le tofi whaipule. O te manatu mo le wala awina o tātou. E whaifo i o tiu te tutono o le palemene pe o leua a mata o na ngalulue ai a le wasenga o tātou Minista Langolango. Ia ai ei fo i le pito la au o le pūlenga. Mai o tofinga nei e whapena o na amata ai o na whamasani i le tātou wasenga o whaipule i le winga o le ngā luenga whaapulenga. E ese mai foi lea i le ngā luenga whaipule i tutono o le palemene ai mai se o na komiti whaapitoa. Ma o tafa ese ia o le tātou wala awina e tāua i loutou si la fia, i leo o iai, ma mawhai o na whatino. Mai, o lesi foi tūlanga ai mai se lava i le pale mai o le tātou whainga malo, o se whainga malo FOU. E mo o mia lava i le KAPENETA i le tū o le pūlenga. Le langolango a Minista Langolango e tausoa iai le ngā luenga ma le avenga. Mai o te manatu e tāua le whainga pāanga a le Minista Autu ma na Minista Langolango. Ina ia manino e le whaatai muanga a le Minista po whea le tū o na mata ngā luenga e mo mi ai le fisosoani ala na Minista Langolango. Mai o le mea moni lava e mo o mia le whaaupopoina o le tātou ainga i le ngā luenga taupulenga e tauala mai i le tofi o le Minista Langolango. Ia le tūlea o te whaamaloa tuai ia tōua fionga i li whaipule whaleo mawaenga fuiono lau matia manu ia whapea lau tau whama iawa e mongoli atu le whamalo whai ea o masui o le KAPENETA ia ma outou uso a Minista Langolango e tusai mo le wala awina
ia ma le whaatinoga o le Sauniga i le nei tai au. O le fo e manino le tauwala mai o tau whionga i palota laiti. Mai au fo i ona whaamauina le anganga o le fia ma le whaafitai. Ua manuia lau tau mawhainga. Ma ua whapena o na ato ai le nofo ai tu malo i tutonu o le tātou parimene. Ma tauwala mai ai lau tau wala wina i le tofi o le MINISITA LAGOLAGO. Ia, afio maia, ulu fale maia i le tātou ngā luenga. Ua mātou amata i ai. Ia, ai mo mia lava lau tau Lagolango e tau soa le tātou ngā luenga e whai whatasi. O mawhau pēr lava i tai au whapenei le wala wina i le tofinga whawhai pule. Ia, pe iei e sisi o tātou wea o ngai nime o le tofi whai pule. Ai, o te nofo lava mo mawhau. Ia, Samoa lava ia ma lona whawae ma na whainga. E whawae a tātou upu whai lungo le whaamatai. Mai o te manatu o le whale aonga le nā, mō tātou uma. O matai tautua, o matai e whaasao-sao, e tausi ainga, e tausi nuu, e tausi e kālesia. Ma o te manatu e se whale aonga e aonga, mō le wala awina le nei, i le tofi whaipule, ea, ma isi tofinga e pe ona tātou poto ai i le poto o le KAPENETA ngō le whatautonga o tau whionga i MINISITA LAGOLAGO. O le tātou balawina foi. E tau te awhio mai e le ngata i loutou tūlanga whaavae o matai Samoa. Ai whapena foi o nou tau awhio mai mō tau anga wa, o tau tomai, o tau tāleni. Awa o le winga lea o le tofi whaipule. E taatia i le finangalo le tu malo e fili mai o la tu sui. E le whaawasenga ina. Po ato mai maanga wa ai mo mia. Ia nā lava tau te silafia i lalo le tātou tū la whono whainga pālota. E la vanga wa au tū, swafa matai, le aini au sori ngā tū la whono, ia matulanga masani whapena. A o le oa, o le male tamau ainga, o to mai manga wa, o le nai o tō wa au. Mai tātou te lima whātasi ai, e whātino la tātou ngā ruenga. Ia, te ua umina wasa mātou whamitalanga. Ai, e avelo leo e moli atuai, le anganga o le whaamanuianga. I lau tō whionga ua whātautoina le nei tai au. I alofa le atua, o whapena o na whatamau ainga ina lau tō whinangalo. I le wala aulia ina, i le tofi mangaruenga. Ia, manuia le nei aso, whaafitai le awhio, mamali mai, soifua. Ua tau tui mautanga le saunoanga le whionga i teita i o le malo ia e tā uwhi foi ia ua tō le matu pālpala o le nei aso mo le wha moe ia i whionga i MINISITA LAGOLAGO ia ua whātau tō ina le nei tai au toi tā pāsi toi mai pat tele e le nei Sauniga a ole i whai wina ma tā pā foi le whionga i le tia kono mo le whai wina o le nei Sauniga e whai lo atu o le a ia isi tau mawhitanga muli ane ia e a whai e tāli sua whatasi nei ia po o tā pena foi tāli sua whatasi ma lo matua mta maiti o whatali mai ia e tu wāfo i nei yasu i whiau mga luenga wha KAPENETA me lea ia le Sauniga o te tāpā ia le whionga i te akono to ina mo le whai wina o le nei Sauniga i se te talo. Ia, o la tātou whai talo.
Ua mai ane le wha moe moe o tai o lo watunu o le atua. Ua mātou wha no manu ma wha aurolo ma au i lo walofa tu noa e meiso lo wanganga pa i. E te wha lau tele ma e wha matala loto ia i lātou wa whiriwhiria. Na ia wha tā ua o mātou wala uina. Le a whiu wai o mātou tua ni nei tai au ma ni nei tu aso. O le tangata malana le atua, turi ma auina le ulu fale ma le ulu fafo i lo walofa tu noa. Iei watu me mātou te whaia ni nei aso i lo vi inga. Tā penaina fo i lo mātou ola, ni tino o wā tau mawha le li e marau foai, mātou ai ma le loto le whaafitai le atua, whamanuia ia te i lātou na saunia i mātou fo i la tā pena. Ma wonunga pere vi inga o lo walofa tu noa le atua e ala ia Jesu Kariso, o mātou o le mwala au atua i nei. Amen.